Informativno, zabavno, drugačije. Vikend počinje sa Inbox radio magazinom. U Beranama na Thunderfestu 2016 u julu, prve večeri. Šta to pripremate? Da li će se vaš nastup razlikovati u odnosu na druge festivale? Uglavnom reagujemo na ljude koji su ispred nas i po njima pravimo i energiju i uopšte svirke i muzike koju sviramo. Tako da ja volim da se sam iznenadim kada dođemo na koncert. A da li će možda pjesma cijelu noć i cijeli dan otvoriti taj nastup u Beranama? Mislim da hoće i čuo sam onako da stanovnici Berana, onako, da im je ušla zapravo pesma u kvart, u ulice, što bi se reklo, tako da mi je drago, mislim da ćemo otvoriti to. I koja je vaša poruka svim onima koji dolaze na Thunderfest? A ništa, da se vole, da se drže zajedno i da budu na svetlu, sve probleme što se kažu rešavaju i da utiču i na ljude oko sebe i na ceo svet i na ceo sistem sa nekim svetlom i sa pozitivnom energijom. I da definitivno slušaju MVP tokom ljetnih mjeseci. Usput celog života jeste, apsolutno da. Hvala ti. Uvek onakve ko što si planirao, glavu gore i pošalji osmeh celom svetu. Uhvati ritam, otvori srce i osjeti sreću. Celu noć i celi dan, opusti telo, nek ritam ga vozi. Nemoj da se nerviraš, pusti problema, nek đavo ih nosi. Celu noć i celi dan, opusti telo, nek ritam ga vozi. Nemoj da se nerviraš, pusti problema, nek đavo ih nosi. Pare te muče, zaboravi na to, problemi kod kuće, zaboravi na to. Informativno, zabavno, drugačije. Vikend počinje sa Inbox radio magazinom.